saya ini tidak akan mengulas sesuatu isu ataupun tidak akan menyerang sesuatu ahli politik ke parti politik ke tanpa berlandaskan dengan hujah, data dengan fakta. Okay, so now I'd like to share with you sedikit fakta dekat sini. Okay, dekat sini now you need to know, right? Actually, right, dalam Belanjawan 2026 banyak benda yang PAS ke Perikatan Nasional boleh persoalkan, petikaikan. Okay, but end of the day, otak mereka ni, that's why I said selalu letak dekat lutut. Okay, they are really very naive, very ignorant. Ini adalah konotasi positif lah. Kalau konotasi negatif means they are really idiot, moron and stupid lah. Okay, in short, brainless. Okay, in fact, right, mengapa mereka tak, persoalkan, what we call that, cukai web ke, 600 juta, khazanah nak digunakan untuk bangunkan, this Carcosa ke, ataupun mereka nak persoalkan tentang our debt service ratio, hutang negara seperti yang Rafizi bentangkan already achieve 70% ke, ataupun, seperti yang Rafizi katakan, right, jangan libatkan, this perbelanjaan GLC dengan JYC, dalam perbelanjaan kerajaan ke. Banyak benda sahaja berkaitan tentang belanjawan yang boleh mereka, persoalkan, berdebat, memberi pandangan, memberi idea. Tapi, otak mereka tiap-tiap hari arak saja. Saya pun tak tahu.